vil gerne byde velkommen til EMC 2013, 1. til 4. august i Danmark. I would like to say welcome to EMC from the 1st to the 4th of August 2013 in Denmark. Her har du mulighed for at møde nye venner, møde gamle venner, opleve et fællesskab, hvor der er plads til alle, og mindst alt opleve fællesskab med Gud. Here you have the possibility of meeting new friends, old friends. There is space for all, and most of all, to meet God. Vi mødes i Tarm Idrætscenter i Jylland. Her er der mulighed for at overnatte i telt og begrænset mulighed for at overnatte på sovesal. We will meet in Tarm in Jutland, and there will be possibilities for having a tent, and there is a few possibilities for sleeping indoor. Idrætscenteret har gode faciliteter. Der er fitness, der er svømmehal, der er gode muligheder for at tage børn med. Der er gode bademuligheder, der er gode toiletforhold. Så kom og vær med. At Tarm Idrætscenter, there are good facilities. There are a fitness center, there's a swimming hall, and there's good facilities for kids. We are having good taking a bath facilities, toilet facilities. So just come and join us. På fredag vil der være en koncert med The Dawn. Friday there will be a concert with the Dawn. Og i weekenden der kommer Good News, som er vores lovsangsband, og der kan vi rigtig tilbede Herren. All weekend there will be a praise band called Good News. Come and praise the Lord together with us. Der vil være bøn, og der vil være lovsang, og der vil være mulighed for at lægge sine ting frem for Gud, og så bede for. There will be prayers and there will be worship, and there will be a silent room where it's possible for you to go in and sit there and be together with God. Hvis der er nogen fra jeres klub, der ønsker at blive døbt, så er der mulighed for det lørdag aften. If anyone wants to be baptized, there will be a possibility Saturday evening. Ja, og så skal vi selvfølgelig have nogle konkurrencer. Det er godt med nogle udfordringer. Noget med en anderledes motorcykel. Og hardball skal vi afprøve. And we'll have some contests. There'll be something about different bikes, special bikes. There'll be contests for you. There'll be hardball. Så skal vi have en vidunderlig fællestur. Og den går ned til Ringkøbing Torv, hvor der skal være et evangelisk fremstød. And we'll have a ride together on our motorbikes where we go down on Ringkøbing Square, where we'll make some evangelization. Jamen er du præsident eller leder i din klub, så vil der være 3 ledermøder. If you are president or leader in your club, there will be 3 gatherings for presidents. Det første møde, det handler om vidnesbyrd. Andet møde, det er undervisning om lederskab. Og det sidste møde, det vil være bøn for præsidenter og ledere fra de forskellige klubber. The first meeting is about a testimony from your club. The second is a seminar about leadership. And the third is a praying meeting for presidents and leaders. – 2013 er jubilæumsår for Exodus, 15 år og 25 for Kilden. 2013 is an anniversary, 15 years for Exodus and 25 for Kilden. Vi har en hjemmeside, www.emc2013.com, hvor du kan få informationer om træffet og booke. We have a homepage, www.emc2013.com. You will get some information there. You can also book
place to sleep and to come to the rally. Lad os mødes og prise Herren. Amen. Let's come together, everybody, and praise the Lord. Amen. He had a different voice.